Welkom in my Afrikaanse klas. Die les wat ons nou gaan doen, gaan oor begripstoetse, comprehension tests. En ek wil hê julle moet daarop let dat dit belangrik is vir graad 10, 11 en 12. Ons gaan eerstens kyk na wenke. Ek wil net hier vir julle 'n idee gee. As jy praat oor tips, dis wat jy vir die kelner gee om vir jou 'n beter diens te lewer. Dit staan vir to improve performance. En dis presies wat ek nou met hierdie les gaan probeer, om vir jou te help om jou performance, as jy met begripstoetse werk, te verbeter. So kom ons begin dadelik. Dis 'n bietjie droog, dis baie teoreties, maar daar's belangrike wenke wat ek wil hê julle moet verstaan. Hoekom is begripstoetse of om te wys dat jy iets verstaan? Hoekom is dit belangrik? Why is it important to be able to do a comprehension test? Well, dis waarskynlik die mees belangrike vaardigheid, the most important skill that you need to be successful, not only in school, but in life. You have to understand what people are saying to you or what instructions they are giving. So, dit is kernbelangrik. It is that nucleus. It's so important for you to improve, verbeter, jou lees- en begripvaardighede. So it's really important to improve your reading and your comprehension skills. And it's not something that's going to happen overnight. That is literally something that you will have to work on daily. Daagliks daaraan werk. Goed, kom ons gaan aan. Wanneer kan jy sê you have real comprehension? When can you say, I really understand this? Now, first of all, it's important that you have this concept and that you know what you know about this concept, what experience you have about this concept. So dit gaan oor 'n voorafkennis, pre-knowledge and experience. Goed, die volgende ding wat wys dat jy regtig verstaan, het te doen met die content van wat jy lees, die karakters waarvan jy lees, en die volgorde van gebeure. So, what happens? What is the intrigue of what you are reading? Die verdere ding wat belangrik is, those areas that you don't really understand, let's say for instance you don't have the vocabulary. So you have to sit down and you have to try and unravel that piece of information. Try and find words that look familiar to what it looks like in English. Jy het werklik 'n begrip if you can think about it and if you can wat is die woord wat ek nou soek? Dat jy jou eie kennis kan inbring in die situasie. Your own experience, your own knowledge. Hierdie klomp goed is krities. It's critical interaction so that you can create understanding and pull it apart so that you can answer questions about it. Goed, hier is nou 'n klompie praktiese wenke. Prakties, if you can think about the word
and see the English word practical, something like that, and you know what tips are. So if you have a piece of reading in front of you, first of all, look at the visual elements. Look at what kind of pictures are they giving you, because usually that will give you some indication of the content. Look at the heading, die opskrif, die subopskrif of subopskrifte. So alle bietjie inligting wat jy kan kry. Kyk daarna en probeer agterkom, waaroor gaan dit? Kyk spesifiek na lettertipes. As die opskrif in 'n groot ander tipe letter font is, dan is dit 'n opsomming van waaroor dit gaan. Kyk na die getalle. Kyk na hoe dit uitgelê is. Is daar enige ikone? Is daar enige simbole? En dan die belangrike ding is, probeer kyk vir sleutelwoorde, keywords. Nou hier het jy 'n keuse. Baie mense wil eers vinnig na die vrae kyk en dan die inhoud lees. Of baie mense doen dit andersom. Dis jou keuse. Jy weet hoe werk jou kop. Wat is vir jou belangrik? So dit maak nie regtig saak in watter volgorde jy kyk na die inhoud of die vrae eerste of die inhoud eerste, dit maak regtig nie saak nie, dit is jou keuse. Belangrik hier is, daardie onbekende woorde, wat jy nie presies weet, wat dit eintlik beteken nie. Daar moet jy begin en probeer kyk, nommer 1, is daar 'n Engelse woord wat ek herken? Engelse, skus julle. Dis maandag. Kom ons kyk, ons probeer weer. Okay, so kyk of jy 'n Engelse woord herken. Byvoorbeeld, kom ons dink aan die woord, dis nou 'n baie maklike voorbeeld, maar kom ons dink aan die woord kommunikasie. There's something there that sounds familiar. Kommunikasie, communication. So, kyk of jy 'n Engelse woord kan sien. Die ander manier om hier te kyk is, as ons nou kyk na hierdie woord byvoorbeeld. As jy kan agterkom, gedagtes, thoughts, hoof, myn. So op daai manier trek jy hom uitmekaar uit, dat jy kan probeer agterkom wat die moontlike betekenis van die woord kan wees. En dan 'n baie belangrike ding is, die vrae volg in die orde van die leesstuk. So, soos wat die leesstuk ontwikkel, gaan die vrae oor die paragrawe gaan. Hulle gaan nie vir jou 'n vraag vra uit die laaste paragraaf en dan aan die einde van die begripstoets vir jou 'n vraag vra uit die eerste paragraaf nie. So dit gaan kronologies volg. En wat wonderlik is, ouens, hulle nommer die paragrawe. So dit help nogals baie. The paragraphs will be numbered. Goed, nog praktiese wenke. Jou default antwoord moet in 'n volsin wees. So, beantwoord jou vrae in volsinne, complete sentences, with object, verb, subject, verb, object, tensy, en dit beteken, tensy, behalwe, as hulle vir jou een woord antwoorde vra. So your first thought is, okay, I should answer this in a full sentence, except when they tell you to give only one word. When they ask you to quote, please remember the quotation marks. This one is nogals important, guys.
Please check if you are copying text as your answer. Please ensure that you copy it correctly without spelling mistakes. Because if it's with spelling mistakes, they're not going to award you the mark. As hulle vir jou 'n kans gee, remember the days of writing just one word as a description is over. You can't get away with that. You have to give enough facts if they ask you to explain something or to describe something. You can't just give one word. As hulle vir jou sê, beantwoord dit in jou eie woorde, your own words, that they really mean that. It needs to be your own words. And the most important thing with your comprehension is to keep an eye on the time, that you do not spend so much time on your comprehension that it takes up so much time that you don't have chance to answer the rest. Goed. Kom ons kyk nou na voorbeelde van vrae. Hulle kan vir jou vra, doodgewone kennisvrae, knowledge. Wat het gebeur nadat? What happened after? Wat is die naam van die karakter? Beskryf wat toe gebeur het. Wat het volgende gebeur? Wie het met Jan gepraat? Wat is die betekenis van? So those are questions that is knowledge things that you can get out of your text. Dan is daar begripsvrae, comprehension questions. There are application questions. For instance, do you understand who is the main character in the story? Give an example of, explain in your own words. As hulle kom by toepassingsvrae, this is applying your knowledge. Is dit reg? Ja. Sê nou maar daar's 'n voorbeeld van 'n dier wat in die huis bly. Dan vra hulle vir jou, soos is 'n kat of 'n hond, dan vra hulle vir jou, kan jy aan 'n ander voorbeeld dink? Is daar nog diere wat in die huis kan bly? Soos 'n parkiet of 'n hamster of so iets. En dan, hier is ook een, hoe sal jy die metafoor verduidelik? Now, in order to answer this type of question, you need to first of all know what a metaphor is. And it rings the same as English. Now you have to explain it. Dan kry ons analysevrae. Analyzing questions. Hoe stem dit ooreen met? How does it compare with? How does it differ from? What is the theme? Why do you think this is so and so? Die volgende tipe is synthesevrae. This is where you create an answer. So many of these questions will be describe the person by talking about certain characteristics. All right. Then you are creating something. And then the last type of question is where you have to evaluating. En daar's 'n spelfout, dit moet I-E wees. Hoe effektief is die gebruik van, kom ons sê, idiome in die leesstuk wat jy gelees het. So, daar's die verskillende tipe vrae. Dan kom ons by waar of onwaar vrae, wat baie interessant kan wees. In die eerste plek moet jy besluit of hierdie stelling, if it's true or false. And usually
you have to motivate your answer, either by quoting something from the text or your own knowledge. So the way in which you tackle these questions is, first of all, you have to write, for instance, waar, komma, want sy was lief vir haar hond. This is really just from the top of my head. And if you have all of this in place, your choice, whether it's true or false, plus your motivation, it will get you 2 marks. If they ask you, jy moet sê of jy saamstem of nie. Dis nou 'n ja-nee vraag. Wat baie interessant is, ouens, en julle moet nou baie mooi luister hier. You have to say ja, but you don't get a mark if you only write ja. Alright, so ja will not get a mark per se. Only if you give your motivation for why you say ja, then you will get your 2 marks. If you do not write yes or no, you won't get a mark even if your motivation is correct. All right, so I'm just going to let that sink in for a bit. You won't get a mark for ja by itself. You will get your marks if you've got ja plus your motivation. If you only give the motivation without the ja or the nee, you won't get any marks. So just please keep that in mind. As ons kom by quotations of aanhalings, as hulle sê haal aan, met ander woorde, dit kom uit die teks en jy moet jou aanhalingstekens onthou. Kyk baie mooi of hulle vra vir 'n frase, 'n sentence, or one word. All of those things, if they ask you to quote, you have to use your quotation marks, whether it's a phrase or a sentence or just a word. Then, something that comes up quite often, they will give you the instruction where these words will appear. Opeenvolgende, words following one another. Of hulle kan sê agtereenvolgende woorde. Alright? Woorde wat langs mekaar staan. So, it's words that follow one after the other. So, please remember it like this. Opeenvolgende, agtereenvolgende woorde, words that follow on each other. So please try and remember that. There are some examples in the examples that we are going to do later on. These are wonderful questions. What do you think? In your opinion. Hier vra hulle vir jou eie mening. What do you think about it? This will be part of your question. Or in your opinion. Jou antwoord, nou wat belangrik is, moet altyd verband hou met die leesstuk. Jy kan nou nie as die leesstuk gaan oor konsep A, 'n antwoord gee uit konsep Z, wat niks met hierdie ding te doen het wat jy nou gelees het nie. So dis jou fokus, jou inhoud is jou fokuspunt. Wat belangrik is dat jy jou sinne moet so saamstel, dat jy die regte woordorde het. En hier gaan Stompie vir jou baie help. Onthou julle vir Stompie?
waar jy weet waar jou werkwoord kom, jou eerste werkwoord, jou laaste werkwoord. So al daai goedjies wat jy leer in taalwerk, is die goed wat jy nou hier moet toepas. Goed, nou tipes begripstoetse. Daar is lang begripstoetse. Hulle noem dit 'n lang geskrewe teks. En dit sal wees artikels uit tydskrifte of koerante of vertellings of 'n aanhaal of 'n gedeelte uit 'n drama of wat ook al. Kort begripstoetse kan enige iets wees van 'n kort artikel, 'n resensie oor 'n boek of 'n film, 'n advertensie, 'n weerberig, spotprente. Nou hier wil ek julle verwys na afdeling 4. Daar's 'n hele afdeling oor hierdie tipe van begripstoetse. Visuele literatuur. So in hierdie afdeling kan julle gaan kyk vir voorbeelde. Byvoorbeeld, hulle kan ook vir jou 'n diagram gee of enige iets waar daar visuele materiaal is en hulle kan vir jou 'n begripstoets daaroor gee. Goed, kom ons kyk gou-gou. Visuele geletterdheid, dis die woord wat ek gesoek het. En daar is begripstoetse oor spotprente en advertensies en julle kan bietjie daarna gaan kyk, want dit gaan julle ook help in hierdie deel van die begripstoetswerk. Goed, as ek julle weer sien, dan gaan ons verskillende begripstoetse doen, een vir graad 10, een vir graad 11 en een vir graad 12, tot ek julle weer sien.